रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोरनि बायदिनो बाक्सानि खारिजा बिजनीनि उदालगुरियाव श्री श्री रास महा उत्सवनि लाहार फाहार। खारिजा बिजनीनि उदालगुरियाव गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो 79थि बोसोरारि दुलाराय श्री श्री रास महा उत्सव खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनायाव मुखुब जादों। थांनाय बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागोन श्री श्री रास महा उत्सव। फैगौ 26 नबेम्बरनिफ्राय 30 नबेम्बरसिम जागोन रास महा उत्सवआ। गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर बायदिनो हारिमु मोनाबिलिनि साबसिन मुहि होगोन दिपान्दिता डेका। बेनिखायनो गासै रायजोनि हेफाजाब मोनगोन होननानै आसा खालामदों खुंफुं आफादा। 79তম ওদালগুৰি শ্ৰী শ্ৰী ৰাস মহোৎসৱৰ আমাৰ এতিয়া প্ৰস্তুতি পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। আমাৰ প্ৰায় 70% কাম ইতিমধ্যে আমাৰ শেষ হৈছে। আমাৰ 26 তাৰিখৰ পৰা 26 নৱেম্বৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰলৈকে আমাৰ যি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী আছে, এই কাৰ্যসূচীসমূহৰ ভিতৰত ভাগৱত পাঠ, নাম প্ৰসংগ, নৃত্য, গীত মাত আদিকে কৰি 30 নৱেম্বৰত আমি দীপান্বিতা ডেকাৰ গীতৰ শৰাইৰে আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰিম। গতিকে সমূহ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। বিগত বছৰৰ দৰে এইবেলিও ওদালগুৰি সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী ৰাস মহোৎসৱ আৰু পূজা আমি 79তম বৰ্ষত 5 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে এইবাৰো উদযাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ যিখিনি প্ৰস্তুতি প্ৰায় 70% আমাৰ কাম এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হৈছে। আমি 26 নৱেম্বৰৰ দিনাখন পূজা অৰ্চনা থাকিব। লগতে আমাৰ স্থানীয় আয়তীসকল বা বান্ধৱসকলৰ নামৰ দ্বাৰা আমাৰ পূজা ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু তেনেধৰণে 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আমি নাম দল আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ যাত্ৰা পাৰ্টিও থাকিব আৰু আমাৰ স্থানীয় যিখিনি শিল্পী আছে তেওঁলোকৰ নৃত্য প্ৰতিযোগিতা আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ স্থানীয় নাট্য দল এটাও থাকিব। আৰু শেষৰ দিনা অৰ্থাৎ 30 নৱেম্বৰৰ দিনা আমাৰ অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপান্বিতা ডেকা, তেখেতক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। গতিকে এইসমূহ কাৰ্যসূচীত এই অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজৰ উপস্থিতি সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ। আহিব সকলোৱে, ভাল লাগিব। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नबेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।